Kat bau MLA ke North Shillong uba Edelbert Nongrum ula penlong yang kejinglet jurep na kebenta penhe ekosurok hajaya kata ka arpusan teri ukela lengkot araja arpusan ula yok pedang ya kijing ujor na kinong shong shnong bagi bepentre ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 ha ka constituency kila shu shra ya ka kam klam kanu kejing pentre mentala komba ars nam AA Daka jigsaw kia halor kani kakam kalapan long yo nu MLA ban phone mar yaki badai pet ya kani kakam bat ban berngam ru ban ra saka privilege committee yaki lara kim trei hok ya kakam hadian ke jingsa berngam ke executive engineer ke PHE bat kumju ru project manager ke NHIDCL kilawan poi mar saka tega jaka bat ban airu ke jingkular ban sedang no mardor ya kata kakam kani ka jaka obri ka stretch jongka adu na polum survey oya lemban ka achmira bimola hadu ang po Motran. Ini kadi wana on page yang kapor, tingala war ke jingtip yang ini ke jingle jone upai pada jong phase 3 asyik tidak PHE. Di hadir mayo jingtip wana bersang pan recall pan ken mau. Kedu berkada pandai upai minta lajan arsenal. Ini numla pan supai, ini numla pan susah. Buat kumun beli ngala bodin kapor makani ke di area ke belong busy wa. Bogro sisi di beriu dia. Kalau ngaji kami aku serkai lagi kali nak beriu begini kita song yang kos saka yang sekamon. Di nakapor sepong nadap manuan last December tu hani ju jaka buat ngalap mengasiam bakal ada shifting responsibility nak yang nakawi department dia bang nadap granting yo executive director jongka NHI IDCL. Jadi buong ba nakaliang joki gede tangga permission bagi ai PHE di ke basa kadika PHE ban bukan responsibility. Hani step ngayo ban keren ye si di kong lendang lapa ki executive jong ngamud executive engineer jong ka PHE dekat contractor bersukti rekam di Pak Robert lamare tinggal ya keren bai la air ka assurance bai sedang no shibit ya kanika ban pendep yang ni kam masa ba data ka portion ka bu ini ki pipeline jong PHE o jong ka phase 3 balik la PHE di ngit skap bang community bang ni kanika surok kan nak pendep no hakapor ka balingkot amar kawi kalong kani kan bu ya kijinge kan post threat kan post danger yaki beriu bayang yaki kali berham tak tulas diban ida post report mo ibon bilong on report incident te bon tip bon fencing ngenum da up du banda ja ngenum serious incident ani ki on towards incident ki bara banja nunu ko bang ha bang bu jikali kum lokal mali manu bersim responsible ni halor tanorim masutuna bani kesini bang layo ru ban keren Johnny executive engineer kong pasa berkunjung kontraktor bersim ti kani akam ke ba hab to NH bari bahap sekini ki locality pair jaki khasi area di jagao pair jaki mofar ki jiao ba ki bubun hi kalong kam dalong ko itran ke balong ko ke finishing dikani kanang bu sibun ka threat ke jong danger khamtam kaya kayang khamtam ki tu la sebang ni bun sin lo lalu ke accident di kumpani ru kan bu yang jingkali muru bersih clear ya lo ngano rem masutuna bai kontraktor la ai ke jing kular par kunjung yang PHE bagian pait itu ki kam ada pandai pait ban siang la sri karong don ki bomda don kata ke finishing kin pendap par kum ka jing dawa cukup kam so tanah ni sengi wa nakaliang jongka department jongka PHE dekat kontraktor bat khamtam kunjung nakaliang ka NH DICL kilawan represent number project general manager di buat kaniru pada hadian bang ala budien ka kapor pada adu bang ala berngam bagi bang respon abang akhir mengaku lokal beli ngarapatan saka privilege committee jadi lo tangan ngorem asutrat ba kirim da abadu ndaja kumta bagi layawan pada ni step la ai jikular bagi pendep no kan sedang no mador na kas mun nak leo joki bi buat warna tapi ben pendep kan buat warna yang kubakalong ni kalau ada bang iki bagi pendep no immediately kamu basibit us play serang no ya kaban pendep no ini rekam ko basa belasui sa renghang mentala arsenal duna ni ngatrai kani kade ka borok ni besar buat ni ngambar sih ku lokal mali nomor ba kan syukuran daktian ni bakam posisi ya lo tahun kemarin ai ke buruk ai zero ini ban akhir turu bagi department di ban work out in any matter subject in a mood of convergence mo khrang ba kanum dan kanu no kajing ya keno kani kajing kedokti be
Kani bang jufun ka pos ko untuk mulai lap kumene ba kadon ka shifting responsibility nakaliang ka department PHC ki omdi PDD ki ka kadi ka NH DICL kadi halo tanong rim makin full yang aku membeli di ngahabat penongkam ka bawah rejong yang dengan sutrat pat matla wan man present and si ha spot barang scam kani kan long ka ba siso Habatin, pej bahagi ki shop plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya